wang chuan engang point atra po e ma la mo engang point exer lan na sama la kan calorie deficit a kanom ma lo chu weight kan loss on lo ni engang kamhing chu Daniel zui tluanga ania o tun huna hen kan taksa atanga thau chia kan pe chuana konga hormone pani kan hriat fia kan hriat chian ngai pani oma chu grelins le leptins kan ti ni chu mi chungchang chu kan soidon ne chu kan hriat fu chuan kan weight loss hi kong thui takin min pui don ani ti kha kan soi ma sadua tin na tira po hian zona le chan na bu ei hi trai hi try em ti ang chi kha ka ron chang don bokani ama sa in he ka video hen medical advice om lowa medical thil lam reng a chuan mi thiam te Dr. Ron ma sain thil ti thin don nia he ka video hi educational lab entertainment purpose atan chawa siam ani ti kha kan soi ma sadu ani o zona ka zo min kan chan du chu tra hlir ka ya tha em mo chana ka ya tha em mo thau na ni em chu thau na niam chu thau na niam mo ka soi du chu hen cho tha le thalo lem chuang lao thau na le thau lo na big pom chuang lawa mo amara chu engwanga thau nge kan ni tia hen kan chian thar le poi woin ka ria kan taksa ina kan man ral thei lo khop chakna kan lak lu wang khan chu kan taksa in na kina man tur ani tin thawa achan tir ani ti kha hre rengila thaw me chu wang chuan engang point atra po e ma la mo kha atra kha iman zo lo chuan mo I thau pui don tho ani chu ti ro chuan exercise step po ani tho ani mo kan taksa engang point exer lan na sama la mo enge calorie deficit kan ti kha chu zia bera chuan kan taksa kha enge chak na tla sama siam ti na ani mo chu kan calorie deficit a kanom ma lo chu weight kan loss on lo ni engang pon exercise lan na sama ila mo kha chan chu kan ni ti na kan chakna kan lak lu kha kan pe chhuale ngai ni chu lai chu enge thil har sa le balance har sa lai ni mi tam tak chu weight loss katuma mo katang tla tia te mo he kan han atira chuan then tam tak hian kanin dai te mo kan ti hian amaro chu atam zo ga chuan kan taksa mamo ai tam mi kan lola che khol thin tho ani mo kan hanin dai ta tir phechung kan in dai le lu tu ka chu wang chu ne we le khata ti wa ka thalo kan ti na mo chana chu kan in dai wak khan kan ril te tra ma mo kan taksa te chawa kan thuak in eng kan thuak kan du zong kan zom thina kha amu ta lo ni chu ta chong kan dopamine te lo hnia ma ke ma nia kan taksa active lo chu ta chon kan metabolic kha in adjust kan metabolism kha lo in adjust el mai ni kan taksa azoya khatia kan taksa che tamle si lo kha chuan engang point diet mai la calorie surplus mo kan taksa mamo ai tam ai enge kan lak lu na khan thleng thei thoni chu engwa lem point mo kan lema amaro chu kan taksa a chaw le kan ngoi chu ya khatia nga kanom le si kha chuan chulai chu kan hria them ngai chu wan chuan enganga cake ice cream mo kok po in ro mo calorie deficit chung chu weight loss don tho ti na ni chu ti rual chon kan soi do chu calories pai tam lo hi om ti na mei zo ka ni mo kan soi thin in processed food themi akora tua mang chi khia mei theng chi biscuit chips kan ting chi re nei den calories an pai tam ani kha calories kha han eta la ati puar kherlo mei theng che amar chakna pai kha tam to lu tu ka ni mo chu ania kan soi thin chakna pai tlem si amar chu mi min ti puar thei tur kha chulai chu kan hria thema poimo tun huna kha soi tum po hi mitam taka hi kan thau chan hi engdang wang ni loin mo kan appetite wang ani chu thil kan chak na mo hetlai kan real tram na awang ani ti kha kan soi ma sadu ni he tun lai ozempic te mo trizepatide te thil sang atam to ni mo semaglutide kan ti hawang chi ang chi te chuang chu enge na tho ber kan ti chuan enge hetlai kan hunger hormone kha juk suppress ani real drama kha azuk
ti hiam ani chu ani na taka chon type 2 diabetes ta na medication tur ani amar chu kha obesity mi ina an real tram na lai kha azuk ti thla thei tle ni amar chu kha chu enge damdoi ani mo na kina that na le that lo na tur pokan la shelo dam doi tharlam takania tin hetlai indiang tan pe chuan wana rang me la ni ria chu tiang chu ni tin khatianga he khatiang semudlai glutai hawanga an suppress na kha chuan mitam tak chu enge 80% don an inga share study sa khan an gain let le vekani medication and stop roll khan mo chu wan chuan enge keipo seng khan khatiang GLP derivative ho mo kan ti rim mang lo khan enge dam chung khan discipline te self control te khateng zong omjenei taka ti te shia nun kha thei ani mo chu te dam doi tobre rola thau le ngal thi kan ni don chuan mo hetlai rui lo ngol veina ang tuk neng khan kai nang deu reng don ni chu wang chuan khatlai kha shortcut lama kha zona haronom thina Olympic lampang te pokan soi rim ani chu GLP-1 compound ho na thodan rim ani an man lai chung chawina thokani chu wang chuan mitam tak chu an ai na sele zol te pon an bounce back a chu ril ru taksa lampang han shok tam takanei bok ani amar chu khatai a chemical ina taksa ti boina rim kha chu soyang khan dam doi mu chu tharani kum tam tak alavei don ani side effect se tur chuan trial sakha kal zo to nangin enge hetlai a practical machine enge khatlai side effect kan hmung ji te kha aron la chuak don chau zo kani kha clinical trial ina amu phak lo thil ka ti na ni chumo khatlai khani o chuan kan soyang khan ghrelin singi kan ti chuan hunger hormone an ti chu real tram na min siam tu ani mo tuna pum chunga te kan puma ruwa ten mo kan the hormone khan kan ghrelins kha release ani chulai chu kan hriat themanga ya chu thloka irila tram to tin ril tu khani ka soifo thinang khan kan rila tram hian kan puma tram ngai lem lo mo kan puma tram lowa kan thloka hen ril tram na omani mo na te poni thawani he hanin sikila mo heta hian an lo amar chu hetai thloka khan an zo kani chu wang chu ni he NSS painkiller ang chi te po mo opes se po hetai kan pain receptor kha han ti chomol chuan na te po kan che lawa na te po chok thin ani hetlai kha azuk ti chomol tin ani lein mo kan taksan lai kha tlai kan thua ka na shetu kha han ti nam me zo kan ni chu ti an che chuan kan hunger hormone po hatengan kan pum hetai hian asiam chuak tu oma hi hina kina kan hriat ta na poimo le hetai enge kan rilin mo ghrelin su chu thluakai ril tram to eti han hril tu khani chu kan ril te hian siama mo pancreas kan ti kha ama po kan soi tai insulin siam tu kan ti po khana siam boka tin pakhat poimo em kan hriat tu chu kan thluak poina siam bokani kha ghrelins chemical kha chuan kan kal poina siam bokani khatlai kha kan hriat te chiana poimo chu na kina kan soizel turani adot opposite chia chuan leptins kan ti omvele ta enge ani leptins kan ti chuan leptins po hormone chi khat tho ani mo kan thuak hian chu lai chok mo mai thil ka e cha ke ti signal tu khati top tu nom ngai ni mo ani lo chuan mi hringi overeat mo thil e tamlu tu ka wangin kan thal top meng kan thi top theng chu wang chu ne chu ta chuan leptins kan ti kha omvele tho ta chu soyang khan kan taksa kan organ sang te poina an pek chhole tho ne chu han chhuaka kan taksa in hetlai insulin te ron siam chhuwa mo insulin ron pek chhulai te khan kha thir sang contribution kan thluaka
i puar to di kha han signal ta thina ni mo chu mi thiam de chuan he kan leptin sin release hun chunga hi minute som panga tanga minute som ni hun chung hi du thina ni an tia chu wang chu ne muang changa e tur mo ti pa te chung ko family time man pa te thil e tur mo mi zo chu kai poni thawa ka chak lo na chu karil ram tong an buan me mo kha enge in dai nan te enge athalem lo ni habit tha mani lo ni ti lai kha kan soi do chu wan chuan ka soi fo ting ka video po mo chan chuan phone call poi mo lu tuk te alo kala mo choi lai jong ka changai lo sim ma chu lo thei lo te kan han nei chuan cho kan ei lak lo ring ka han khama chuan ka han bia kan ei le do na mo ka ril drama top to kan ti thini mo je chu kan leptin na tho kha ni julai tang chuan trick kha kan se thiam theo me ka soi fo thina choi do ka na kan thut laia thil kan ei lai kan puar pang toi chon kan overeat ani tlang pui ti hi ka soi thina ne chu enge cái mà nhìn cái nhìn xuyên thiểm tế đàn tổ chuan các văn bùa lâu em cái tỷ hun nó to chia hiền cái chơi hi tổ pila chú ta chuan cái đặc sản một tổ về chỉ cái lâu ấy chuyện này anh hùa minute som panga som hi nu về là khăn chú cái bùa to anh tí na kha cái mà nhà rồi ôm lệ mấy nè khát lại kha cái soi đủ anh chú leptin kan ti chu engin nge siam kan ti chuan kan fet selin mo kan thau ina siam ani vele tle thunga chu enge poimo na chu tikhan kan thuak kha han shilta chuan he i taksa tan hian enge nakin se la thau I khol tur kha mo I du to ki mu te ti han shil tu kha ni chu kan fet selina na lo tho na kha ni mo kan fet sel kha min ti thau tu ni rual khan mo hetlai kha to chung pon to tol tuk ti na shil na kha juk nei vele tho ani amar chu ta tak chuan kan taksa kha tiang ni chung si khan mo engwang nge chu kan boina thin kan ti chuan etaya ma sabera chuan kan stress lu tuk wangte mo kan taksa kan thut pha dam pui lu tuk wangte kan than kan ti tlak lo wangte mo khatiang khan thil sang om theinga tin kan mut that tok lo awangte tin kan ele in kan film khul tok lo wangte khatiang khan kan soyang khan nisina ka soi graylins kan ti khamo real dram na kha thuak in a sem kan ti kha chu ania ka soi 14 thil tui mo kan puar pang po hian kan tak he chuan mo engang pon puar maila thil tui kan mu chuan kan puar lai ve po khan kan chak le thina ni chulai chu ani chu wan chuan khatla ya kha keima ni lama po khan enge in zoom na kha enge kan chak zong ang te lo te mo tin ka soi fo thin angin kan du kan tak sata na kan du lo tu re chu le lo me la kan in chunga point ban phak in da lo me la mo khatiang calorie sang tak ang si te kha kan ban phak da lo me la kan ban phak kan da lo hi chu kan lo tlam pui mo ama ro chu kan tui ti zong kan tak satan 3mm si lo hi kan ban phak kan da tlam pui ani ama ro chu ta chon kan mindset po adi ka ngai le in ka ria hei hi enge tuna po ni thon na hi mo na te kala na te thokani mo na kha ichak em wanga kal in lo mo ichak em wanga dor ka in lo ichak em wanga in hati lai khat ti in lo mo engwangan na thok ngei ni kan ti chuan function na ta na ni mo ni tin dam kho chwa na tho ngai ini mo so ima mo anu pui fanau te khatiang khan manin chom nan te thom no nei lan leinan te mo kan dam kho chwa theina na na thok kan ni chu tiang che chon kan dam kho chwa theinan kan hri sel theina na ele in po hi e tur kan ni mo chu ti ro chon ele in te hi kan limpui tur ti na ni lo mo atui em wang hin lim na king telani ti hi kan hriat thiam a poimo lein ka hria kan limpui tur ani ama ro chu limpui reng kan tum na lai kha kan control tur zo kani chulai chu kan ril ro om se a tha in ka hria tin kan soi ang khan processed food trim makha kha khan hetlai ka masa kan soile du kan insulin a mai insulin chungchang kan soi to len lo chuan ka video khan en le tula chu ta chuan insulin hian mo insulin hian
kan ghrelin sakha han kan ghrelin sian kan insulin siam chuak tur kha alo dang bet ani chulai chu ani a chu kan ghrelin sungcha khan nia kan ghrelin mo ghrelin sen tia chu kan taksa ina a siam chho rol khan chu enge kan hunger hormone kan ti khamo kan ril ti tram tu kha khatlai a chho ve le khan chu da chon kan insulin hetlai kan chakna mangral tu ra kha mo khami a siam chho na kha ati to pe mo ati muang thina ni zia chu khami kan taksa chakna tana man theina zung tur kha kan ghrelin sakha a chhuana satu to chon kha ain pal dang the ani ti kha kan soidu ani soyang khan hi chu ero chu su mo khatiang enge insu boy reng mo khatai alaya kha ani na lai kha indo ton reng ani na lai kha kan hriat thiam nga ya chu milai chu ta tak chuan kan insulin kha mo achak lo zo ka kan siam chuan chu kan soyang khan diabetes kan tiang chi te hrisel lo na tam tak mo obesity te thau lutuk te mo kan metabolism chak lo te chu kan thau na chan te mo kha kan insulin kha kan chak lo tir zok chuan chu kan ta na pui the ani ti lai kha kan soi do a thuilu tuk do ne chu enge kan practice theng kan ti chun seng khan kan insulin kan soi ro la pui mo ma chu kan fast enge kan taksa kan chak zong te pek law kha ni mo hetlai kan thua kha tram nge kan taksa mo tram kan ti na lai kha kan hriat apoi mo me ni chu ke ya chuan intermittent fasting ka ti thin ka ti ni kha fasting te po hi apoi mo ma khatlai kan ghrelins le kan leptins hormones siam nan khan mo atir chuan harani fasting kan ti te intermittent fasting te po mo thiturang kiel khopten khatiang ange ka cravings khana ni voile khata entionan vacation te han kala du to kin summi kan amal so attract ngaya kan le don sia hian har thina ni amal chu ta dak chon har lai kha kan ril ru chakna hi apoi mo ma chu manga kan sut tlang thei kan sutlang the ani chuan chu kan taksa in ngaya lo nei zung mai ni mo kan taksa hian thil alo adap chak me mo hi hun ani lo mo hun ni lo chon karila tram lo ang alo ti mai ni mo sei fo thinang kan zandar kwa le chan betanga dar ko hi kan upa kan thil ein hun berani kan thil le ma sak bera chu atuk dar khatani mo kha ni enge insum namye nei loin tiang khan voile khatan ti thut tai le chon har sa mang mo kan taksa kan choi hun mo kan ghrelins kharon in siam chong mo ril tra ma hun mo insulin ron treve lenga ka hun ani to khatiang re ne khai sol lo ne amaro chu khamilai boy chuar in sual lai vela kha enge kan taksa kan thunun chuan in thu in kom don lo mo kan ka thun huaya turin ni tina ril ruanga kan nei chun khang ang po kha hetai kan hormone ho zong po kan thun huayan lo vek me ni chulai chu apoi mo hle in ka ria khamilai kha kan soi thei tok ni se min lo thlir sakawangin ka lo me